ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз ҳозир айни ҳол гӯем соат 8 бегоҳ. Рости гапазанам агар кати видеои я мама блогер я молодая мама таджичка ҳастай канал ҳама медонем. Рости гап ҳозир видеошона яке дидам. Дилам зиқ шуд, ҳайрон мондам, гуфтам чӣ хел мешавад ки мисолан сабаб чист ки ҳамин мардҳои мо зани дуюм мегиранд. خواستم در همین موضوع قطعی همه یک جایه مثال زن ها مرد ها فکری همه را جمع کنم فهمم که سبب چیست که مثال بعد از 10 سال 12 سال اویله‌داری بعد از 2-3 فرزند یافتن مثال فرزندها کلان میشوند انا میبینی که مردا دیگر زنی دیگر میگیرند. این یک چی میگوید یک استوریا نیست. من بسیار شنیدگیم اینا در حیات بسیار خیلی ها شدگیم. برایم خواستم نسبت همین فکر هر یک شخص رو فهمم ده. برای چی؟ سبب چیست؟ چی نمیرسد در اویله که این خیلی مردان مثال اویله دیگر برقرار میکنن. برایم فکر کردم این یک داغی چی میگوید ملت ما است. چی میگوید توجیکای ما یک خیلش نمیگم که همشون یک خیلش هم خیلی عادت دارند. انا برایم فکر کردم گفتم که بیا همین نسبت همین موضوع مثال قطعی همه مثال داغی روزم گویم میشود. زنها خودکشی میکنن مثال گپ از حیاتی مثال تنگی حیات میگوییم مثال فرزنداشون میکشند یا که مثال خودشون یا یگان چیزی دیگر خانه ویرانی به نهایت بسیار شدگی. انا زنی دویوم گیری یا ماده شدگی نمیدونم یا که این طبیعت مردان که در اویله با آنها یگان چی نمیرسد یا آن که زنهایی که مثال بیراه گردند بسیارند که مثال امین مردها را راه مثال زندگی میزنند. فکر میکنم که ویا زنها فکر نمیکنن. نمیدونم اکو چی خیلی گم انم خیلی ایستادم و در فکر موندم خیلی فکر کردم مثالی که منم زن هستم مثال اویله دار هستم صاحب 2 فرزند مثالی که بازن وقتی شدم خیلی را فکر کردم خیلی این در حیات هر خیلی مثال همه مردان یک خیلی نیستن. به هر حالی که مثال به هر یکی ما زنها دخل دارد. این برای نمیقه خواستم فکری هر یک شخص فهمم. خودم هم دانستن میخواهم که مثال برای حیات خودم نیز فهمم که آینده مثال به همین گونه خطاگی ها راه نتیم. آدمایی که از همین کوچه ها گذشتگیان فکر و عقیده شون می نویسن یا اون که اویله های هستند که به نهایت اویله های خوب اویله های مستحکم مثل صاحب فرزندان نبیره ها هستند. نم خیلی آدم ها فکر و عقیده خودشانه نسبت ما یعنی جوان های حاضره گویم مثل آینده حاضر آدم هایی که زندگی کرده استادند با همه چیزها رو برو شدگیند فکر و عقیده هاشانه می نویسندند. من فکر میکنم که چی به نهایت خوب میشد نسبت نمی موضوع یعنی داغی روز گویم میشد. خیلی نصیب کرده باشد. من که در قشلوق هستم نمیتونم افیر کرده میخواستم در همین موضوع فکر هر یک شخص فهمم که مثال در زندگی هر یک کس عبرت باشد. نم خیلی حیرانم نکن نمیدونم سبب چیست مثال یا که عیب ما زنها می شود یا که مردها مثالی که زندگی کمتر که وزمین می شود راهی گریز می کوبند یا که از زنها مثال مهر کم می بینند. این همیها چی شده می توانسته باشد. زنهای ما به نهایت پرطاقتند به نهایت مثال اویله‌شان دوست می‌دارند نسبت دیگر ملت ها. اینا من خودم باشد نسبت مثال شوهر من دیگر ملت است زندگی اینا را می‌بینم چه خیلی مثال زندگی تاجیک خود ما نمیدونم که چه خیلی ان همه هر خیلن مثال اگر کتینا فکر میکنم زنهای ما اگر که
вақте дасти дига мелатоба мезананд мисол ва ё бениҳоят қадр мекунанд ки занҳои мо бениҳоят мисол ҳама ҳунара доранд. Занҳои пуртоқатанд, оилақапанд, мисолам хеле ба қавли лаҳҷавиш гирем агар кати бениҳоят занҳои хоксоранд, меҳрубонанд. Намедонам барои чӣ мисол мардҳои мо занҳои моро қадрашона паст мекунанд. Мисол мегӯм ки дар ислом ҳастае ки мо бояд 4 зан гирем. Не ки пайғамбари моям гуфтиянд ки дар вақте ки мисол 4 зан гирӣ то бояд ба ҳар яки онҳо як хел нигоҳ кунӣ. Агар ки як хел нигоҳ ки карда натавонистӣ бо ҳамон як зан яъне қарор кун. На оне ки мисол якумша гирифтам 3-4 фарзанддор шуд, партофтам, рафтам бо зани дигар гирифтам. Авай хай ҷавон мисол бисёр занҳое ки мисол аллакай оила доранд медонанд ки вақти зиёд барои оила, фарзандон, кори хона сарф мешавад, ба мардҳоя камтар вақт мемонад ба нисбати он занҳое ки мисол нав оиладор шудагиянд. Ина ҳар як шахс мисол медонад. Занҳои мо ҳаракат мекунанд ки аз онҳо шавҳар розӣ бошад, оилаи шавҳар розӣ бошад. Ҳама вақт ҳаракат мекунанд ки хона тоза бошад, фарзандон тоза бошанд, оромӣ бошад дар хона, намхали тозагӣ дар хона мисол ягон гапи зиёдатӣ нашавад. Зан ҳаракат мекунад барои ҳамиқа чиз. Мисол вақти зиндагӣ бори вақти зиндагӣ ки вазмин мешавад занҳо намегурезанд. Барои чӣ мардҳо раҳи гуреза мекобанд дар зиндагӣ? Ман бисёри вақт мебинам ки ми зиндагӣ ки камтар душвор шуд мардҳо занҳоро мемонанд, худашон мисол мераванд зани дигар мегиранд. Мисол мегӯянд ман дигар вай намекунам, мисол фикри худата кун, ту ман ба дар кор нести, ту ин хелӣ, ту мисол гандаи, ту ам хелӣ да. Ба ҳар ҳоле ки мисол мераванд аз пайи зиндагии нав. Фикр намекунанд ки хай ояндаи фарзандам чӣ мешавад. Мисол мегӯям ки хай ҳеҷ гап надорад, калон ки шуд, мисол дар кор ки шуд, мисол падар дар кор ки шуд манам меёвад. ё ки хай фикри дигар да. Намедонам барои чӣ мисолам хелеҳо бисёранд. ҳар хел мисол фикру ақидаҳо бениҳоят нисбати ин чизҳо бисёранд. Бисёр аз ҳаёт дидам, шунидам. Барои ҳамиқа мехостам камтаракам бошад нисбати ҳамин мавзӯъ барои худам, яъне барои аслан барои худам ба дигар занҳоям ин чиз бояд мисол мавзӯи рӯз бошад. Метавонанд блогерҳо нисбати ҳамин мавзӯъҳо бисёртар ролико ташкил кунанд. Ман фикр мекунам ки ин бениҳоят хуб мешавад. Ман худам ҳам мисол камтар ки мисол ҳамин роҳ ба рафтам, мисол ман бисёр блогерҳоро тамошо мекунам, мисол бисёр ҳамаро тамошо мекунам. ҳамин мавзӯъ кам аст. Мехостам ки нисбати ҳамин яъне доғи рӯз бисёртар мисол гап зананд. Занҳое ки таҷриба доранд ва ё бароянд гап зананд фикру ақидашона. Ина ман бисёр мисол ҳамин ман ки дар мобайни дигар миллат ҳозир зиндагӣ мекунам, бениҳоят зиндагии ино дигар хел аст. даже чӣ мегӯяд тасаввур кардан наметавонӣ ки ино чӣ хел фарзандашона тарбия мекунанд аз хурдӣ то калонсолӣ. Аз иноам бисёр мисол камбудӣ ҳастае. Намегӯм не ки занҳои ино хел насилия дар хона, яъне гӯем зӯроварӣ дар хонаро роҳ наметиҳанд. Ино мардоро намегузоранд ки ҳуқуқи занро поймол кунанд. Намедонам барои чӣ мисол мардуми мо мисол мардҳои мо мегӯям мо мусулмонем, лекин нисбати занҳо ҳар гуна корҳоро раво мебинанд. даже тасаввур карда наметавонам. Ман бахшиш мепурсам ки ман русиро бисёр истифода мебарам, чунки ман дар оила аллакай 5 сол фақат бо русӣ гап мезанам. ҳаракат мекунам ки русиро истифода набарам, не ки чӣ мегӯяд ба ҳар ҳоле ки ҳастай. барои ин чизош ман бахшиш мепурсам. хай ман бениҳоят ин мавзӯъ калон аст, мисол паҳлӯҳои худаша дорад. ҳар як зиндагӣ мисол паҳлӯи худаша дорад. ҳар як одам фикру ақида, характери худаша дорад. намедонӣ мегӯяд ки зиндагии ҳар каса худаш медонад.
тоҷи ки мо намехоҳанд мисол буроянд гӯянд ки ман мисол зиндагим душвор аст. ҳар яке мо орият дорем, мисол нангу номус дорем, падару модар дорем, мисол ҳаракат мекунем ки мисол дар мо нисбати мегӯем ки агар кати хай ман ҷудо шудам ё ки ягон гапу кор шуд, бояд ки падару модар мисол фикру ақидаи падару модарро мо фақат ҳурмат мекунем ки мисол нисбати падару модарам мисол ягон гап нагӯянд, мисоли гап ягон хеле нисбати онҳо ягон гап нашавад, мисол ки ҷудо шудӣ мегӯянд ки ҳа вай зан ганда буд, вай ин хеле буд. Мардҳо намегӯянд ки мисол ин айби мо аст, хеле нестай, чизе шавад нашавад, ҳама чӣ мегӯяд бори зиндагӣ, сахтии зиндагӣ мисол ҳамаш тарафи зан мешавад. Гандаям зан мешавад, мисол чиркинам зан мешавад вақте ҷудо мешаванд. Хай ҳар гап мешавад, безебам, хай ин гапу корро бениҳоят бисёр. Мисол ин аз фикри мардҳо фаҳмидан дар кор, мисол мардҳо дар ин мавзӯъ чӣ фикр доранд, мисол чӣ ваёра водор мекунад ки мисол оилаҳоро партоянд, раванд зиндагии нав бунёд кунанд. ҳастае оилаҳое ки мисол ваё ба қаноат мекунанд, ҳамин оила ба сахтии зиндагӣ ба мисол ҳамаш ба мардҳо паҳлӯи зан ҳастанд ҳамеша. Инам хеле одамо бояд фикрҳои худшона менавистанд ки мисол барои ҳар як оилае ки мисол оянда бунёд мешавад, ҳозир оилаҳое ки ҳастанд, як дарси ибрате бошад ки мисол ҳар як зан ва мард ҳуқуқи худаша, мисол уҳдадориҳои худаша дар оила бояд донад.